Pa otkako smo saznali da ćemo igrati protiv Cedevite u polufinalu, spremamo se isključivo sad za njih, gledamo njihove kazete sa njihovim utakmicama, tako da snimamo individualne karakteristike igrača. To je tim koji je izuzetno individualno jak, napadački posebno, tako da spremamo se, skautiramo kako najbolje zaustaviti njihove pojedince, zato što timski u igru oni i nemaju neku kvalitetnu, tako da možemo ih samo sa našom timskom igrom i jakim zaustavljanjem njihove individualne igre možemo profitirati. Pa zadnju utakmicu smo izvukli kao i dosta utakmica ove sezone. Pokazalo se da igramo puno bolje protiv jačih ekipa, tako da to nam je optimizam za ovu utakmicu sa Cedevitom. Dole je bilo dosta teško igrati, u Šibeniku je uvijek teško igrati. Još kad smo vidjeli da nema Rosa, igrači su se malo možda opustili, ali sada napetost će biti na visini i sad moramo reagirati dobro i pokušati proći u finale. Ekipa od navijača očekuje naravno punu dvoranu i navijanje. Navijanje za svoj klub da prođemo dalje. Poruka navijačima, želimo punu dvoranu, želimo da dvorana bude u bijelom kao u prijašnja vremena, tako da navijanje bude na jednoj visini i da pokušamo svi zajedno sa našim najjačim šestim igračem doći do finala. Planet Zemlja se okreće, svi smo mi u istom krugu, pola crnom, pola bijelom, sila teže, sve nas veže, malo gori, malo doli, vlada zakon, ravno teže, naša revolucija. Čekaj, ajmo